Adilce Nöyrukin Beristani Daranda Batangas Kazakhstani bu Kuat Amirtayev Batangas Mongolosi Tayurchi Bemudorchining Khashirdir. Adilce Nöyrukin Beristani Dara Yarnik Kilometreki Berista Udistan Odan Batangas Arshad Banosi bu Petr Pavlov Batangas Arshad Banosi bu Alexander Bogomayev. Пойдет! Seydevchekov Odan Batangas Başçıları'nın Kazakhstan'ya bak sanayi örgütü ana ortaya. Ladies and gentlemen, on the men's seat, winner is Nurislam Sanay from Kazakhstan. Seydevche Jarnik Kilometreki Berista Urgutsun Odan Batangas Buktarin Noksadan Sosimbuk Yang Kyung Yok Batangas Mongolosi Tayurchi Ganswing Atkambatır. On the men's seat, William continues the bout in the men's weight category 61 kilos. Yang Kyung-yuk from Republic of Korea and Ottombatar Asuk from Mongolia are requested to the men's seat. Seydevche Nöyrukin Beristani Dara Odan Batangas Arshad Banosi bu Petr Pavlov Batangas Arshad Banosi bu Alexander Bogomayev. Seydevche Odan Batangas Buktarin Noksadan Sosimbuk Yang Kyung-yok Batangas Mongolosi Tayurchi Ganswing Atkambatır. Seydevche Nöyrukin Beristani Dara Yarnik Kilometreki Berista Udistan Odan Batangas Arshad Banosi bu Azerbaycan Nemayev Batangas Mongolosi Tayurchi Tum Bilgin Dushin Todorgan.
Adevçe 70 kg жингээ барьлаа. Хөхөлөнгөөс гарч баригдсан Монгол улсын тавирчин Ямсрунгийн Батэрд нөхцөлтөгч оноогоор яллаа. Ямсрунгийн Батэрд. On the mat A, winner is Baterdin Bengsuren, Mongolia. Adevçe 61 kg жингээ барьлаа. Улаанбаатараас Казахстаны бүх Хуат Амиртаев, Хөхөлөнгөөс Монгол улсын тавирчин Бямдаржийн Хаширдэн. On the mat A, we are starting the bout in the men's weight category 61 kilos. Kuat Amirtayev from Kazakhstan and Hashirden Bembdot from Mongolia are requested to the mat A. Давай стоять! Давай стоять! Следующий Найрухи Баристани Дараута Ботангас, Арсабане Осимбук, Алтарбай Чинимаев, Хохотангас Монголоси Давирчин, Думбитри, Душин Тодага. Стоять, давай! Стоять!